shrakwa chi jute pangsum kunago de pamjo ante de sudbuga pha ji ngo ji ra business ngo phe ante kongkyang ra ye dai phe ante ramani phe shrakra khu sunji do myo ya ante business ngo ta ba ya mung kan go ande business society nga ne business oriented society yeah dai si ba ng lo jong ka sat wa ye moy de go ye si ba ye go na shen de ang ga le uma US te China you ga shen de trading si ba ye go ye na wa lu wa kun rai ura wa kun rai de exchange go ye ya si ba ye go ante yu shan ni go number 1 ye go jong nga si ba ye jong nga a min nong nga le ye si ba ye go na ta when la khong wan de aloi ngai tam aloi ngon de lu se mi lu wen ya sa thu ma ye he go shortcut ra shortcut ne rich ne du so me mo la ye dai go long term da ye the business no success bin nam do long term success e jang se ye si go ong dang ai mo mai su ye mo sha ne mong dan go ne company ngai thong da ye the generation si go ong dang ma song thì xong cả màu winery ne wine cái đồ sang gì nhưng mà Aussie cái này nhiều này chỉ có mấy现在 grandfather 那个đồ sang没啥这个le zang khong sa ye 那个đồ sang嘛wine then 那个现在个的 environment 嘅嘢嘢 business environment information technology 嘢嘅嘢咧因為西班牙嘛是個是講咧嘛個巴基啊講咧嘛ye moi na ko si ba ye mai ko ma ye ya new 21st century ni sa the si ba ye ko ma ma technology ke lang ma you shopping ni da you la ye ya ko ka to le physically in sara sa ni virtual economy ga le tu ma virtual ko le online in sa ko le computer based ne de ni de tu ma那的要讲的 technology 嘛个嘛东差没嘛，所以也是我一个路上的。咱就按这个梦干过，那个行动按的又唔系用的，每那个上唔系用个 change 变化的嘢。咱就呢 business 个路啦 competitor 我个嘞，个来嘛啦，个来嘛啊，按的面梦他嘛不应该是red ocean strategy 么嘢，能可说就讲到我们的。idea nga le the blue ocean strategy ngo upa ngo the taxi sure taxi local competition nga taxi yung sure taxi local pe si okchok ba ga da dai go blue ocean strategy nga is a new idea innovative strategy nga benan the business ng wonder ko majande bon competitor main competitor nga ne medium competitor nga then your competitive analysis ni jigo la sigo khote pho me ma tho ready mo customer go sigo evaluate lo la gra te nai ye de na go ro ko lo sigo na khang lo jang go si phang le se le ye then yo Shina strength you have already, Shina weakness you have already, Nana strength you have already, Nana weakness you have already. Nana strength location, price, the convenient, a mu the strategy, the both up five forces and the business goals, competitive analysis, the market entry, almost consider them main glory. The market entry was very high. Cái mà mấy cái đó, mà tôi ra company cái bảo anh em, market entry very low, yung no cái đó, investment cái đó, yeah, đấy còn the supplier bargaining power, mà supplier không có, lần này sao chứ mà chỉ có power số, đó là supplier chẳng có, power nhiều mà lần này, nhưng nào có supplier, cái lỗ chẳng có, nào có power ngã, supplier power customer ba you customer mo wa khe yo yi mo wa go customer power ga so mo react mo na nga into ane ga tu na yi
反正现在把我用不上，弄香，莫话是个什么，这弄骗人不一样。customer 爱想那么做，但是你讲的 market 个代理边弄买没意 new customer, existing customer, potential customer. Ini kugo, ya na customer ma, no pang na I customer ma ye. Bena, ya, tebe anti graho ting ting na, graho jan makan lo na. Iya, tengok nama bisa je boleh strategy saya, finance strategy ku saya, operation strategy ku saya, marketing strategy ku saya, iya. Dan yang pegang the strategic management movement there, so cost lah, business cost na surrender. The business idea, the nicara, business structure nicara, iya. The finance knowledge nicara, the management director kalau iya. Yang berjaga ngul iya, demo nango mesyarat jilang lah ngula. Nango iya. Na miu siapa? Na miu apa macam tu lah. Bisa kat sombi. Tapi kamu nak buat ni juga lah iya. Tapi jangan tu the right people for the right position orang lah. Tapi jangan dah interview kan ke, kira job description kan iya. Hiring process kan. Tapi kalau the key orang lah. Jangan semua orang dah pungpaji iya. Biasa kalau hotel business berada, benar benar kaisa. Ini salam kau mai, dekat professional bayi sawa jangan. Mesyani dia tak katra lah iya. Jangan nang knowledge berasa iya. Nang training berasa mah. Ya dem jangan tina paji mai jangan dah ni. Ya memang kau guna paji ni iya. Iya. Lepas jangan ya training berlara. Sehingga jangan nang asyik lekong lah. Training kau, the business kau ni kau, engkau bayi training lah. From my then my yeah. Cuma usah, betam lah yeah. Dan reda yeah. Dan the business they go employment labor force yeah. They want the diesel lah, human capital. Ya ada memang kau mengawan dari si boy insang kau, nampak mengai politics yeah stability mengai, nampak kau human capital yeah. Skill mengai, nampak masuk infrastructure yeah. Dan masuk ngajar, ada business mereka iya. Bina nampak mengai aktif kau demographic tangga, customer tangga. Dan Malaysia, Jepun, New Grab, Grab, apa ngah. Dah tangga. Uma anda kaca. Tungking siapa? Tungking ni na. Jika income bunga ni. The business kau anda, anti kau, siapa? Diversity juga, tapi mau business dapat segmentation mana. Group fight kau na, apa produk mai tu dah. Ni jempol ni pega, ye jempol ke ni tu dah. Sambil ku tu dah, ye. Ni lusa ya apa lusa, ye. Anti kau Taiwan, tapi anti kau grouping tu kau, apa segmentation mana. Mau rich people ni pega kau target kau, ye. Shanti kau, mana lusa bina yusan ni sahaja. Special apa ye higher class kan yeah lower class middle class tapi ni pun ada target tu lah saya nak bunyi kau benda ni bunyi income ni dia ada GDP jelah ama mungkin GDP Jawa saya economic indicator ama jelah lah ama GDP Jawa saya employment rate Jawa saya currency Jawa saya consumer price index ni Jawa saya ama producer price index ni Jawa saya. Ngayon ko na siboy ko Jawa silo. Dahil na nango na production lot of besa ko na jango. Nana product ni freeze up yan sa. Hindi ito mas. Ama demjo demand supply beje na. No market ko tiya sa demand to ay ra to. Nango kung sa ba tu. Dahil sa ko ba ngam to na ye. Dahil ko maintain ni bejo. ye share na the product ngayon tama lo ye the commodity sa dong kung kasi ko the timely response mera ye the inventory management ni ba ante be jera so dai ko strategy ra ye the right time the right response lo ra the right products not the best way ra not the best way ra nga
right time right products အဲကြောင့်ကအန်တီကစီးပွားရေးနေချေနေကော那些改嘛နေလည်းရဲ့ sectors ကိုမှပုံတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီကentrepreneur 你个那个 new idea generation 改个多了他们讲那个西方人个 needs 这了我们 needs 我安提让多呢也对的看那的没 develop 个嘛这个西方的嘛那个安提让也特别人家现在就定那这样production provide they ground us in the research 那是then research R&D research development yeah and yeah through 5G 6G by 7G 不过有时看那 5G 你们有 PhD 的嘛呢research 过的要我话那都进去了你人啊这么的 PhD 的那嘛也我刚刚蒙的那也 research 蒙啊也对着PhD 老现在是不那蒙的看那个 information 那个能得让个老大哇胖那哇那可该 IQ 了也那 evolution 那个那 step by step 也偏那 iPhone 是不哇蒙也没有 touch 那呀 touch 么只有 research 的 research 那么做人啊我们 update 变来我们嘛按你 custom 嘛你分我Glema, there's always room for improvement. Nang glema improve rang lo ja ba masawa na ho. Glema ngayo kai lo dum sai khumo ne nang na ka lo ba nga la. Customer ane kai na lo ti mo ye. Ka wa nang lo ja masawa ko ji lo la. De be wa anti ko ji na la. Di ka customer ye. Ne market ka do. De ji na la nga. Sut musa 예, 근데 비즈니스 파지 폐지라고 대람니래 가는 아예 디가 건데 간도 지나라 이 가스만이 대거다 셴데 needs 여도 아체 wants 여도 진짜 이 뭔가 인컴이고 네 wants be needs 빈 그거다는 얘기야 그만 된다 가봐 이 다가 묘 공감이 갑다 예 high class no credit kara low class no financial ya budget ya ye business ka mai ko lo nya nde mu dan de mu ba nya ma construction yo bi ke krap 네 ya wana chenda la ye ate chira ne ga ma la ne sa engineering the education yo mo yin de chong ba na ham ye again professional training 21st century na training ni the again la tu cha training the pai ke lo plumber electrician ni then you ke khap na ma the china sector agriculture sector the food is maintaining the lu sha ma dang so ka support the new na logistic ni mana ko logistic ni transportation infrastructure đây có nó nên business cái mấy cái đó没错没错，个个是啥个主动在。